Ua Tolopō atu le whamasinonga le māsina o Nōvema le tausaga lenei, e whatoa amata iloilo le matā'upu, o loo watua ia e Lise avea mapalemi o le atunu'u le Afioga Fiamē Naomi Matā'afa, le tama'ita'i a Lise Marie Schmidt, ona o le maliu o le tinā polōfesa ia Sinavaiana Caroline Gabbard, ai o le vala'auga le matā'upu le vaiaso nei, ona ua whaasetua ngalu le tama'ita'i whaamasino, ia Talasa Atoa Sa'aga, ona nei iloilo le whaamasinonga, wa le mafai o ni whaawawina le matā'upu lenei, ona o ia foi sa ia whaatauteia le isi matā'upu, le foi o loa Afioga le tama'ita'i a Lise Marie Schmidt. Se ia vangana ai le isi foi matā'upu, o lo tua ia i le Afioga le lipālemia i ni tua inga tau whaaleanga, o se tasi leo matā'upu ele ia o i le whaasalonga le whaamasinonga. O le matā'upu lenei, o lo tua ia le tama'ita'i a Lise Marie Schmidt, le sa avea mapalemia i se tusi, na whaapea na ia tusia, ma whaatonu ina i le tama'ita'i e pei o na tāua le swafa, e na te avea sea nisi o whaamaumonga, po nisi o vaenga whaamau ni ai, e iei le sootanga o le Afioga i le sa palemia, i le maliu o le tinā polōfesa. Pei foi ona sila fia o kopio i tusi na tu inatu le tama'ita'i a Schmidt, i le Afioga i le au mamalu le malo, ma le sa avea ma komiseno le mtanga luenga o leo, aua paulongo i tina Filipo, na whaai loe aua paau lea teimi i lātou suenga leo, e le i aini whaamau ninga o tūlanga sa tu sia i le tusi le tama'ita'i a Lise, ma o lātou tu inatu i loa mōrianga se fulmariva, e tua ia i le tama'ita'i, e pei o le tau whaaleanga wa Afioga le tamarianga o se tangata, atoai ma le faufauleanga, e so sofa i le amia tonu le whaamasinonga, ma na whailoai e le tua leo e ala le lātou loia, e se furu ma le wha lātou mōni mau, le o tā pena mō lea matā'upu.